Қарымғанын сезон радиамысы тәкінің сағат үріштоным шармағын мазалты фаткшахашт коттояны қанай. Республика есарыныты коммуналын хазарадар тағымы энергетика и министрады көтфеқушын коттой автомай фажығын жымағын раштағмасы тыштышада проценты. Бюджетай күштітіл шхарс коттой іртішадартын авд Милан шомы будонышты коммуналын комплексы организацияты. Ражамындыттық компанийті сарыныты амхаларат кооперативті ама бұныттың хиона фаяды органты фарышты. Аппаттуадыш қарымдыттығымы қарым организации райштой акты амасы тазинады паспортты. Автома авт муниципалын шкондыдыр. Жағын қауыйымы Ардоны ама Киров районта усы қығытмы кайны хауынс уманымы Евгон шайрақ қарымдыттық системайыл на Архайнс. Маждаджи район, республика и районтай аппаты фытсақ шсетті адамы хазарты қарымканын райды тоябун. Инна районты ама завжы қауфанканынс қарымганын рыштық марахижын ног көрейі. Социалун ахадын зинатсы объекты ниш удомата қарым бауатсыш шахисауты курдеттам гашка. Социально значимые объекты, которые у нас находятся в республике, в частности и в городе Владикавказе, учитывая то, что 59 детских садов на сегодняшний день уже поданы теплоносители, то есть по поручению главы республики мы пошли навстречу, естественно, запитали детские сады, школы теплом, за исключением, значит, тех детские сады, которые имеют свою теплоснабжающую, так сказать, котельню,